Najutre na sjeveru Vojvodini šljidzi pohmarenje zo zdiždžom, a na juhu pred poladnjom slunečni periodi. Po poladnju še i na juhu Vojvodini pohmari i budze pada zdiždž, mocnjejši koncom dnja. Vitor pred poladnjom budze umereni južni i juhovostočni, po poladnju sjeverozahodni zo zmenšanjom temperaturi, a vozdušni pricisok pod normalu. Minimalni ranši temperaturi od 4 po 7, a maksimalni dnjovo od 12 u Subotici i Zombore po 18 na juhu Banata. Na ponzelok prihodzi zahladzenje zo zdiždžom, a na horoh zo šnjihom. Na sjeveru Vojvodini padanja prestanju i vijašnjiše, a po poladnju i u centralnej Srbiji. Minimalni temperaturi na ponzelok od 3 po 6, a maksimalni od 6 po 10 stupnji. Na vovtorog i stredu budze žimnjejše od proseku za štredog marca zo zdiždžom z času na čas, a na horoh ponad 800 meteri zo šnjihom. Šnjihu u štretku iducoho tižnja hodno budz mestami i u nižših predjeloh.